Ikaze kuba dukurikiye hirya no hino ku isi aho muherereye impande zine zigize isi ku migabane itandukanye. Amahoro ya Nyagasani abane namwe turi ku manywa yo kuri uyu wa mbere ku minsi 27 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru anyura kuri Mulenge Today, amakuru agiye kwibanda ku gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri studio za Mulenge Today njewe ugiye kubagezaho aya makuru ni Fidel nk'ibisanzwe. Reka mbahe kaze kugira ngo tuze kubana muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kuba tugarukaho: Lubero ahitwa Nyabili ndetse na Masereka. Ingabo za ARC zatangaje ko zigaruriye utu duce kuri iki cyumweru ku minsi 26 y'ukwezi kwa 10. Nanone turaza kwerekeza mu mujyi wa Goma aho guverineri w'intara Erasto Musanga yagiranye inama kuri iki cyumweru n'abamotari cyangwa se abakora taxi moto, bakaba bagize ibyo bemeranwaho. M23 twirwaneho yanyomoje amakuru akomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ibice bitandukanye birimo n'ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaba cyarigaruriwe n'aba barwanyi bo mu ruhande rwa Mayimayi bita Abazalendo. Turaza gusimbukira hanze y'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Israeli binyuze mu muyobozi w'iki gihugu, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, yavuze yuko Israeli izakomeza kwirwanaho nubwo hariho amasezerano basinye y'agahengo cyangwa se yo guhagarika imirwano. Turaza gusimbukira Kinshasa nanone aho nyuma yaho FDLR batangaje yuko igiye guhigwa, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahinduye imvugo ivuga yuko FDLR ntaziri muri Kongo ahubwo ziri mu bindi bice bitagenzurwa na leta ya Kinshasa. Ibi nibyo tugiye kugarukaho turambura muri aka kanya, muri aya masaha ya kumanywa. Reka tugusabe wowe udukurikiye utarakora subscribe kandi ukaba udukurikiye ari ubwa mbere, wibuke gukora subscribe kugira ngo uzobona amakuru bitakugoye. Hanyuma munyemerere amakuru tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Lubero. Amakuru agera kuri Mulenge Today nuko ahitwa Nyabili ndetse na Masereka habereye imirwano ku munsi w'ejo ku cyumweru, aho ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za ARC. Kwibutsa abadukurikiye yuko kariya gace ka Lubero cyangwa se teritware ya Lubero igabwemo ibice bibiri. Uruhande rumwe rugenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urundi ruhande rukaba rugenzurwa na ARC. Urubyiruko rwitwaje intwaro rwabyutse rugaba ibitero ku munsi w'ejo muri kariya gace nk'uko twari tubabwiye, rugaba ibitero ahitwa Kalangira muri sheferi ya Baswaga. Ahangaha akamakuru akaba yemeza ko ingabo za ARC zabashe kwirwanaho ndetse zisubiza inyuma ibi bitero, zibasha no kwigarurira utundi duce twari tumaze kubabwira haruguru. Andi makuru akaba yemeza ko imirwano yakomeje ndetse ikomeza no kuri uyu wa mbere, aho naho imirwano yakomeje, ariko kandi ingabo za ARC zikaba zikomeje kwirukana no gusubiza inyuma ibi bitero bigamije kugira ngo bikomeze guhungabanya umutekano muri aka gace k'iyi ntara. ARC ikaba itangaza ko nyuma yo kugabwaho ibi bitero bitari byoroshe n'uru rubyiruko rwigwanjemo abamayimayi FDLR, ingabo za ARC zabashe gusubizayo ibi bitero, kandi ubu ngubu utu duce tumaze kuvuga haruguru zikaba arizo ziri kugenzura utu duce. Tukiri muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tugaruke gato mu mujyi wa Goma. Mu nama guverineri w'umujyi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Erasto Musanga Bahati yagiranye n'abamotari cyangwa se abakora taxi moto mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ku cyumweru kuri uyu wa 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka turimo 2025. Abamotari bakaba bari bamaze igihe kuva mbere uyu mujyi utarigarurirwa cyangwa se ukirimo ingabo za leta ya Kinshasa, aho aba bamotari bari basanzwe bakora bakageza amasaha ya saa 12 z'umugoroba, hanyuma bagataha bakaja mu mago. Nyuma umujyi wa Goma umaze kwigarurirwa na ARC,
ingabo z'abarevolutionnaire cyangwa se z'impindura amatwara. Abamotari bakaba barongerewe amasaha aho bakoraga bagakora kugira bakageza amasaha ya saa 10 nako ya saa 4 z'ijoro bari mu kazi kabo, kubera kuko ibintu byari byahindutse ndetse n'umutekano uza kwiyongera. Kuri ubu ngubu rero mu nama bagiranye n'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Erasto Musanga, guverineri w'intara, aba bakaba bemeranyije yuko umutekano ukomeje kwiyamiliyore cyangwa se umutekano ukomeje kugenda uba mwiza, aho abamotari bavuye ku masaha ya saa 4 z'ijoro bakaba babongereye amasaha 2, aho taxi moto igiye kuzaza ikora guhera mu gitondo saa 11 ikageza mu masaha ya saa 6 z'ijoro. Iki cyemezo cya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Erasto Musanga kikaba cyashimishije abakora aka kazi ka taxi moto mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zaho, aho bamwe bavugaga yuko n'ubundi byari bimeze neza, bakoraga neza kugeza mu masaha y'ijoro, ariko kandi hakaba igihe babona akazi mu masaha akuze saa 2 saa 3 ku buryo wajana umugenzi kure za Kibumba Sake n'ahandi, amasaha akaba yagufatira mu nzira, bikaba ngombwa ko urara muri ibyo bice kandi ufite umuryango wawe Goma. Aba bamotari rero bakaba bashimishijwe n'iki cyemezo guverineri nk'umubyeyi w'intara yabafatiye kugira ngo bakomeze bakore, ariko kandi akaba yababwiye yuko bagomba kugaragaza n'uruhare rwabo mu gucunga umutekano, dore ko abamotari baba bazi ahantu henshi cyane atwara abantu batandukanye. Ati namwe nk'abamotari mugomba kugaragaza uruhare rwanyu mu mutekano, kandi mukagaragaza cyangwa se mugasinyana muvuma yose ishobora kuba ari suspect, kugira ngo umutekano wacu n'akazi kanyu gakomeze kagende neza, gakorwe neza mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi mu nkengero z'umujyi wa Goma. Abamotari rero bakaba bari mu byishimo, naho guhera kuri uyu wa mbere ku minsi 27 abamotari bazaza bakora kugeza mu masaha ya saa 6 z'ijoro, bakaja kuruhuka bakongera bagatangira saa 11. Nanone tukiri muri aka gace ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice byamaze gufatwa n'ingabo za ARC M23 twirwaneho, banyomoje amakuru akomeje gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga ko Mayimayi nabo bafatikanyije FARDC, FDLR n'abandi batandukanye ngo baba barigaruriye ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajepfo. Aya makuru akaba akomeje gusakazwa n'abiganjemo abarundi, aho bakomeje kuvuga ko bigaruriye ibice bitandukanye by'intara za Kivu zombi, aho bavuga yuko za Nyabyondo, za Kavumu ku kibuga cy'indege ko hano ni muri Sud Kivu ko bahigaruriye. AFC rero ikaba yanyomoje aya makuru ivuga yuko aya ari amakuru y'ibihuha kandi ari binyoma bishatse kurangaza abaturage ndetse no kwereka Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko bari gukora akazi neza kugira ngo bakomeze bahabwe agashimwe ko kubaha amafaranga. Ibyishimo ni byinshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho Felix Tshisekedi akomeje kubeshwa yuko aba barwanyi be bamaze kwigarurira ibi bice bitandukanye, haba muri Kivu y'Amajepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho mwakomeje kubibona ko bavuga yuko za Nyabyondo, za Irega, za Hehe n'ahandi hantu hatandukanye henshi ko bahigaruriye. Abangaba bakaba bavuga ko bari aribo bagenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko aya makuru akaba anyomozwe na barwanye bo mu ihuriro Alliance Fleuve Congo twirwaneho M23. Ati ibi ni binyoma ndetse n'amakuru yo kugira ngo bakomeze barangaze banabeshe Felix Antoine Tshisekedi ko bari gukora akazi neza kandi ari amakuru y'ikinyoma. Twerekeze hanze y'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu makuru yo mu mahanga, ariko nanone turaza kugaruka mu burasirazuba mu gihugu cyacu twerekeza i Kinshasa. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kuri iki cyumweru yatangaje ko igihugu cye kitazaza gisaba uburenganzira kugira ngo gikore ibitero muri Gaza cyangwa muri Libani, nubwo cyemeye amasezerano yo guhagarika imirwano. Mu nama y'abaminisitiri yabereye i Yerusalemu, Netanyahu yagize ati Isiraheli ni igihugu cyigenga, tuziyobora kandi tuzakomeza
kwishiriraho uburyo bwo kwirwanaho dukoresheje imbaraga zacu bwite. Ya ni amagambo ya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavugiye muri iyi nama yabereye i Yerusalemu. Amagambo yavugaga ayatsindagira kandi ayahagazeho, avuga yuko Israel ari igihugu cigenga kandi kizakomeza gushiraho uburyo bwabo bwihariye bwo kwirwanaho bakoresheje ngo imbaraga zabo bwite. Nanone yakomeje agira ati ntituzasaba uburenganzira ku bindi bihugu cyangwa se kugira ngo twirwaneho kuko turihagije, tuzabikora uko tubyumva twenyine. Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'Intebe wa Israel, yongeyeho agira ati Israel izakomeza kugenzura umutekano wayo no gufata ibyemezo byose birebana no kurengera abaturage bayo. Nanone yakomeje agira ati aho yagarutse ku mishinga yo kohereza ingabo mpuzamahanga zishinzwe kubungabunga amahoro muri Gaza. Netanyahu yavuze ko Israel ariyo izagena ibihugu bizemererwa koherezayo ingabo, kandi akaba ari amakuru bavuga bahagazeho kandi bafite ikintu kiri ku mutima kigaragara yuko bafite impamvu ibi batera kubivuga. Aya akaba ari amakuru ava muri kiriya gihugu ca Israel, aho bavuga yuko bazakomeza kwirwanaho kandi nta muntu n'umwe bazasaba uburenganzira, kandi ko bazakoresha imbaraga zabo bwite batagize uwo basaba inama, ndetse aho yavuze ko n'ubundi ingabo zoherezwa muri biriya bice kubungabunga amahoro, ingabo z'amahanga, ko aribo bazagena kandi aribo bazemerera ingabo zisabwa kuja hariya muri kiriya gihugu. Tugaruke mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twerekeze i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cyacu. Leta ya Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo kwemera guhiga ndetse ikanasinya amasezerano yo guhiga FDLR, aho basinye amasezerano hagati yabo n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse batsora n'urwandiko ruvuga yuko basaba FDLR kwishikiriza MONUSCO cyangwa se ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo basubizwe iwabo mu gihugu cy'u Rwanda. Aho aya masezerano arimo gukurikiranwa kandi amaze gushirwaho umukono, aho ubundi aya masezerano yatangiye kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 10. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu muvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Sylvain Ekenge yavuze ko FDLR itabarizwa mu bice bagenzura. Nanone amakuru agera kuri Mulenge akaba yemeza ko nyuma yaho Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yemeye aya masezerano yo guhiga FDLR igasubizwa mu gihugu cyabo, hanyuma n'ibindi byashizweho umukono hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru twahawe kandi yizewe nuko perezida w'igihugu cy'u Burundi ufatanyije na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ndetse akaba ari n'umujyanama we wa bugufi, akaba yaramutayeho utwatsi amubwira ati ibi ni biki wemeye waboze, kuba wemeye guhiga FDLR ukayambura intwaro hanyuma ukayisubiza mu Rwanda niko gupfa kwawe, uri mu mazabira, waboze, wapfuye. Felix Antoine Tshisekedi nawe nyuma yo kumva iyi nama yagiriwe na Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi, avuga yuko nuburamuka wemeye ugashira mu bikorwa ibi bikorwa byo guhiga FDLR ukayisubiza mu Rwanda, kandi ariyo igurindiye umutekano, ariyo igushigikiye, igutuma ingabo zawe zigira imbaraga, ati rero akawe kazaba gashobotse, uraba uri mu mazi abira. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nawe nyuma yo kumva iyi nama akaba yahinduye imvugo, aho yatangiye kubinyuza mu gisirikari, nkuko twari tumaze kubabwira ko umuvugizi w'igisirikari Sylvain Ekenge yavuze ko FDLR zitabarizwa mu bice bagenzura, atahubwo FDLR ziri mu burasirazuba kandi ngo zikaba ziri mu bice bigenzurwa na AFC M23 twirwaneho. Ubwo ngubwo rero ibi bikaba bishatse kugaragaza yuko Felix Antoine Tshisekedi yumvise inama ya mugenzi we Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, akaba yatangiye guhindura imvugo, aho yabonye ko atazashobora guhiga FDLR, kandi ko naramuka anabishoboye ko byazamugiraho ingaruka ku rwe ruhande, kubera kuko FDLR zamwinjiye mu matwi hamwe n'igihugu cy'u Burundi, bakamugira inama yuko naramuka azihize bizamugiraho ingaruka, azagira ikibazo gikomeye kandi kazaba gashobotse. Felix Antoine Tshisekedi rero nkuko bisanzwe
ngo akaba yatangiye guhinduka kuri aya masezerano, aho yatangiye kwivuguruza avuga yuko nta FDLR ziri i Kinshasa, nta FDLR ziri mu bice agenzura, aho yagiriwe inama na mugenzi we w'igihugu c'u Burundi. Dusoza amakuru yo kuri aya manywa twari twabateguriye, twerekeze gatoya muri teritware ya Fizi, aho hamaze igihe hari umwuka mubi hagati y'abamayimayi bo mu bwoko bw'abapfurero ndetse n'abo mu bwoko bw'ababembe, aho barasanye. Amakuru agera kuri Mulenge Today nuko ntabwo bongeye kurwana, ariko tension umwuka ukaba ukomeje gufata indi ntera, aho twaganiriye n'aba societe civile bari muri kariya gace batubwira yuko abaturage bakomeje guhunga berekeza imwenga, abandi berekeza mu bindi bice bitandukanye byo mu zindi ntara, kubera umwuka ukomeje kuba mubi hariya. Ni nyuma yaho nanone hakomeje kugaragara yuko umwuka aho kugira ngo ushire ukomeje gufata indi ntera hagati y'ababembe ndetse n'abapfurero mu misozi miremire y'Umurenge, Minembwe, Kundondo n'ahandi hatandukanye, naho umwuka n'ubundi w'intambara ukaba ukomeje gututumba kuko twagiye tubibagezaho umunsi ku wundi tugenda tubibabwira, ariko kugeza ubu nta sasu riravuga. Abaturage baratekanye, abaturage bameze neza, nubwo ubwoba na wasiwasi bikomeje kurangwa muri kariya karere kubera imyiteguro y'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zikomeje kwitugatuga zegera ibirindiro bya AFC, zegera ibirindiro bya Twirwaneho mu bice bitandukanye. Nanone reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi, ariko nanone reka tugusabe wowe udukurikiye ari ubwa mbere kuri Mulenge Today TV, tugusabe kugira ngo nimba udukurikiye utarakora subscribe wibuke gukora subscribe, ndetse wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo igihe amakuru azaba yamaze kuhagera uzubasha kubona amakuru kandi akugereho bitakugoye. Mwakoze kubana natwe, mukomeze mugire amahoro ya Nyagasani. Abamaze gukora subscribe muri abantu beza, mukomerezaho mukora like, share, comment kugira ngo amakuru azagera no kubana. Mwari kumwe na Fidel, mukomeze mugire ibihe byiza, ariko kandi ntimuje kure ya Mulenge Today mu zindi gahunda tubafitiye ziri inyuma.